30 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان در مرکز ناحیه فیض‌آباد میدان پرچم دولتی را به استفاده دادند. майдони парчами давлатӣ ба таври муосир ва бо унсурҳои меъмории миллӣ бунёд гардидааст. иншооти мазкур бо ҳадафи таҳкими худшиносӣ ва боло бурдани эҳсоси ватандӯстии сокинон сохта шуда рамзи ваҳдату ифтихори миллӣ маҳсуб меёбад. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки баландии сутунпояи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 55 метр, дарозии матоъ 14 ва паҳноияш 7 метрро ташкил медиҳад. ҳамчунин дар майдони муқаддасоти миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз рӯи пайкараи асосгузори аввалин давлати тоҷикон шоҳ исмоили сомонӣ пардабардорӣ намуданд. баландии муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ 7 метр ва зерпояи он 5 метр мебошад. иншооти мазкур бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи файзобод ва саҳми соҳибкорони ватанӣ дар масоати умумии 4601 замин бунёд гардидааст. тадбири мазкур дар доираи омодагӣ ба истиқболи сазовор аз ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ гардид. қомат афрохтани муҷассамаи бунёдгузори давлати тоҷикон шоҳ исмоили сомонӣ ва парчами давлатӣ дар маркази ноҳияи файзобод ба майдони муқаддасоти миллӣ ҳусни дигар зам намуда шаҳодати тарғиб ва ҳифзу нигоҳдории арзишҳои миллӣ ва ҳамчунин эҳтиром ба таъриху
فرهنگ پرافتخاری تاجیکان است. ضمن شناسایی رهبر دولت محترم امامعلی رحمان با کارهای انجام یافته بهای بلند داده بنیاد انشاءات نو را در مرکز ناحیه در سمت قدردانی شخصیت‌های تاریخی ملت تاجیک نمونه عبرت ارزیابی نمودند. از این پس میدان مقدسات ملی به یکی از مکان‌های اساسی برگزاری جشن و چرابینی‌های دولتی و ملی مبدل گردیده، همچنین در آن برای استراحت و فراغت ساکنان امکانات مساعد فراهم می شود. با مسئله سبززار و گلپوش نمودن اطراف انشاءات تازه بنیاد توجه ظاهر گردیده، حدود آن با گل‌های رنگ و رنگ، درختان آرایشی و سایه افکن و فواره‌های زیبا آرا داده شده است. با نظر داشت طلبات معماری و شهرسازی، تمام راهرو و گذرگاه‌های داخل و اطراف میدان پرچم دولتی و نزد پیکره اسماعیل سامانی سفالک پوش و چراغان کرده شده است که شبانگاه خیلی زیبا و نظر ربا می باشد.